Teenye asingenye la yoti obsi ule ayuti jecha yo pabo jolle ni matambe tu arkate oti Allahu Akbar. خناب إن شاء الله تعالى قام شيخات نسند برسا شيخ خينيا وجين ترتي غاري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لقيا ما سقالين؟ سريجي الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد رد ابنه فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. وقايس الله لن تبي جايباتي نمدي لك خناتو رفيعنا نينه بيجمعوتو أجرا أبارو قطن رسمي رها لانجي قطن مر بها الله أكبر. ربي سين راجالت ربي سين عامل كيس وني سين أسبيت ديني مي قرآن بربادا حديث بربادا عقيدة براتورا دين براتورا حديث براتورا تاني ربي مرتي سين أقلش قومتي سين أقلش من ربي سين أقلش ilmaan keessan diinni rabbi isin yaafaayo isinumaa diinni rabbi yaafaayo barga amma diinni kan isin bareeche amma isin kan bareedan waree akkuma ijaa bareeda mutale amma bareedina isin bareedan ka quraana kan isin bareedan diinni kan isin bareeche diin kana rabbiin qaadin daha attiin dunyatti timil koytan khaakhirati timil koytan rabbi isin yaagolo ma isin tol khofira أمنا أقدرني ربي سنعمل كيس أكن إن شاء الله بكرة نجار نفتني بكير نفتني جتم من ربي خيسة وانتي سنفتني في دير ربي تي ربي ندندها نهنده يرو أما خيسي يرو خنا خيستي ورا ملكي خطبي ربي نوعه بيخني ربي نوعمل كيسو رحمة ربي خلي ربي نوعرن كلاسو رحمة خنا دورا خال بي ربي نتابس هذا شيء جزء خال بي خيجي ربي نوعبوسو بركة سميت ربنا وهابوسو تدكيت ربنا وهاباسو جال الولي ربنا وهاخنو جال القرآن ربنا وهاخنو جال القرآن ربنا كيس في دمي والله جال القرآن ربي سنابل كيس ورا القرآن كم تميل كأور ربي سناقولو ديني نولي سنافورو ديني نولي سنافورو أنت كيس ربي سنابل كيسو أوان كينيا كعائشة في أمة تينيا خديجة ربي سناتايسو Tamarren keenya akkasuma yaa rabbi sinaa godho akkas jechaadha dubartii jechuun lafee dugda hawaasa tokkooti jedhan haadha goototaati haadha hayyootaati ulamaa'ota gurguddaa dubartiitu dahee ammallee isaaniitu mana keessaa qaree barnoota itti barsiisee jeenomsee mana keessaa gabbaasee addunyaadhaaf gumaachaa jedhan isinii kun hawaasa keessaa inumaa guutuu hawaasa jeniyu nisfii osoo hin taane nisfii tokko isinii cinaa tokko isinii hora cinaa tokko ammoo xaanumaa hafesanuu isinii guddisaa qadirii kana firanni beeytanii garuu isin badhamni qadirii fi beekuun gaariidha qadirii keessa warra beeku rabbi sinaa godhu sadarkaa keessa warra beeku rabbi sinaa godhu nama jabaa abalu gujaan hundaa'u eenyu duuba jira gujaan nama jabaa duuba jira dubartii jabduu duuba jira haadha jabduu duuba jira akkas jaanimi duba haatee ma jirtu eenyu moo isin malee ni jirti haatee ma duniyaa jirtu isunumaa Sumayyaa nama duniyaa irra jirtu isinuma Khadijaa nama duniyaa tana jirtu isini Khadijaa laange eenyu Khadijaa Aishaa eenyu nuyi yaa qaba Faatimaa Aishaa laange eenyu taabbaadho eenyu Allahu Akbar warra kasii rabbi sinaa godhu warra goota rabbi sinaa godhu warra ulamaa rabbi sinaa godhu warra mana keessaa qaree ulamaa gabbaasu rabbi sinaa godhu بوكاري جباسو قام إسنوما ولا ما ربي سناتايس إسنوما أكا عائشة تفتوى وربي سناقول نتهانكنا دوبرتي برتة كمنا خيساو باجينا ومن خينا كم جرتو نمام برتة رسوت هي جرو
keessa hoo gara dubartootaatiin naman baratin akkuma jirutti hanqina qabna silaa bakka kana irraan tana dhaabbatee namni gorsuu qabu bakka kana taa'ee namni daawaa isin godhu qabu bakka kana taa'ee namni fatwaa isin godhu qabu isinuma keessaa asheekha fulaana jennee fadiilatu sheekha jennee silaa asbaabne isin keessaa as keessaa fatwaa isin gootii jechuudha daa'iyaa fulaana silaa dhaabbattee as keessaa daawaa isin godhu qabdi as keessa waan isin gaafatan fatwaa isin godhu qabdu waa'ee akkatti xaaratanii akkatti waa'ee laguudha waa'ee keessaniifaa silaa eenyu isin himu qabu isinuma mire amma kana kaabaleeso as boqomo bonko bure isin keessa boqomo bonko kana boodani taatanii baratanii ni taatanii baratanii daa'iyaa ni taatanii sheekha ni taatanii wanni isin daangeessu ni jira egaa sammuu rabbi isinii kanne ummatee nyaa Aishaatu fatwaa godhu ture dhiira qaraayessu ture fatwaa ulamaa'ee dhiiraaf fatwaa godhu ture waan nama dhibee dhiirti itti fe'attee ummata nyaa Aishaa gaafachuu turte akka ummata nyaa ta'uu maaltu isin haqqise maaltu barachuu nu kutee if gaafachuun nurraa eegamaa jechuudha kanaafuu warra baratu rabbi isin haa godhu warra gajjee baratu rabbi isin haa godhu amma quxaariin bakka hundatti isin hidhamteemi quxaariin beeytanii bakka hunda darasaan isin dhufte kaa gandoo darasaan isin seente kaa darasoota kana eenyurraa baratu qabduba darasoonni kun ni'ima moo ni'imaa miti qananii moo qananii miti warra waa beeku rabbiin nu fiduu ni'imaadhaami yoo bira tatteenyee kanuma gartee biddeen asumaachi wannan jaani yoo itti fayyadamuu baanne yoo beelatti bahuu baanne faayidaa ni qabna akka warra asiin dura hawwata keenya kaabbaa dhoo kadur ulamaa'ummaan bira qaraatee bira yaadu sanni taana ibiifis ni barannaa ni barannaa darasicha mana keessaa isin hin qaraasifne darasicha gandatti isin hin qaraasifne natti himaa qaadaan baasinaaf dhageessanii ni taati wantaatu yoo darasichi isin qaraasisuu baate yoo darasichi afaan salaataa aqiidaa soomana akkaataa itti ibaadaa goote isin qaraasisuu baate faayidaa isin qonqoo yakkaan hin jirtu dhageessanii arii achi aan bira dhufu taate akkana jechuun gaafa arii achitti jiru bari irraa qaraa jira darasoota jabeeffadhaa irraa qaraadha ni'imaa rabbiin nuufite kun ifaa rabbiin nuufite kana irraa fayyadamuu qabna akkanuma lafaa kaanee asichitti faarsuun ilmiin bar dhuftee jirti majlisni qulqulqatee jira yooniif irraan fayyadamni bu'aa takka illee ni qaba warra irraa fayyadamu rabbi nu haa godhu Wati khayyoon keenya isin kana hunda alima godhuudha isin kana hunda warra quraana bare godhuudha warra hadiisa bare isin godhuudha warra fiqii be rabbi isin godhuudha warra tattaafatee baratu rabbi isin haa godhu isin warra nuu qabu rabbi isin haa godhu nutillee warra isin barsiisu rabbi nu haa taasisu amma faayidaa isin keessa argamte kana majlisa isin dhaabbatee darasoonni bakka hunda ganda hunda guute kana warra irraa fayyadamu rabbi isin haa taasisu irraa fayyadamuu kana ammoo dubartoota qofaa miti maadda haraashii guyyaan haati manaa barachuu qabdi abbaan manaa barachuu qaba intalti barachuu qabdi qeeroon dargaggeessi ganda keessaa barachuu qaba shari'aan islaamaa tun gaafa dhuftu dubartoota qofatti hin dhufne gurguddaa qofatti hin dhufne dhiira qofatti hin dhufne nu hunda bakka takkatti hawaasa akka taa'u kana numa bakka takka dhufte jechuudha kanaaf nu hundinuu bakka takkaa yoo diini deemine bakka takkaa yoo amantiin baratin abbaan manaa qofti waan fiduun qabu ilmaan barsiisuuf haadhaan murteessa abbaan mana ceheetuma gartee yoo masruufatti barbaadu ala hanga fedhe mucaa uleen cafaqee deemu yoo ichaa ole yoo haati mana keessaa nurraa taa'u si jetteen mucaan gad deemee bakka takka illee gahu seenaa warra asiin dura hundi addunyaa kana gumaachaman addunyaa kana ifaa ta'anii as bahan seenaan isaanii kitaabni meeqa irraa barraa'e seenaan isaanii mujallanni meeqa irraa barraa'e hundi duubarra haadhaa duuba jira haadha jabduudhaa duuba jira haadhaa gabbaasee ilmi halkanii guyyaa itti tattaafatee itti wareegama kafalee itti marxifatee addunyaa kanaaf gumaachee kanaaf isin mana keessaa yoo jabaatan isin biratti quraanni yoo qiimaa qabaate inu biratti yoo hadiisni inu biratti jabaate amantiin harkaa qabnu kun amantii waa hunda caaltu amantii addunyaa tanarra jirtu hunda caaltu tanabbiin filatee nu kan ummata Muhammad nu godhee irra caalaa kitaaba nu kanne irra caalaa nabiyyi nutti ergee ni'imaa kana yoo firra beene malee faayidaa takka illee hin qabnu namni tokko yoo ziqii harkaa qabaate ziqeenni kun yoo niif qadii isaan beene cirracha nuuf fakkaachuu mala islaaminaan bareedduu kana nuti harkaa qabnu kun yoo nuti miizaana siin beene immoo cirracha nuuf fakkaachuu malti jechuudha kanaaf wanni harkaa qabdu kun waan jabaadha wanni harkaa qabnu kun islaaminaa guddaa kan harkaa qabnu diin rabbiin samii arshii irraa filatee nabi Muhammad ergee itti nuu kanne inna diina inda Allahi al-islaam kan rabbiin quraana keessa jiru amantiin nan quba qabu amantiin dhugaadha amantiin ittiin gabbaraa jee addunyaa irraa qabu amantii islaamaati islaama kana ta'uuf ammoo nuti maqaan keenya Khadiijaa Sumayyaa ta'uun Faaximaa ta'uun bu'aa takka illee hin qabu yooniif amantii kana barannee akkaataa itti ibaadaa kun waan rabbiin nuun jeessan hubannee itti hojjennee qofa bu'aa qaba kanaaf amantiin kun keenya waa hundi siidaa barnoota irra dhaabbata quraana keessa rabbiin fa'alam jeeti waan takka osoo hin dubbanne duratti waan takka osoo hin hojjenne duratti
ربي توكي بيخي توكي ما ربي بيخي ألوهي ما سابيخي إبادة سامبلين كنقرم تو بيخي ربي توكي سامبلين ربي إبادة مرانك إبرو بيخي أكت ربي إبادة قولو خاي بيخي حاجيتي هو بداجي نبينا عليه الصلاة والسلام أمتا ديدم في وحي وسوخر نبرسي الدنيا تريجو أمت ديدم أمت خدواه مكة حيسة إيه أسماء أمت شركي رابع كشيس أتوم أمت هميني شركي تيم أتوم أمت أكيدا سني تلجو سامبوت إيجا مدينة قدانس نبيين أحكام الدادا وانتو تنمي رافقات شوكب وانتو تنمي حجة شوكب أكاتا تنمي كالي ربي قولي دنيا خن رجلات شوكبو أمت ديدم وين برسيس الدنيا دنيرا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا ربي أمنتي تسني قودة تنجا أكاتا أمن نبي هم برسيس خنتي نجبرا خنا علمو أمنتي براخون اتيدو سنتاتو الرئيسو سنتاتو ittiin ida'aniin bareeffachaan taatu irraan irrisaanis hin daleeddu amantii akkaataa itti nabiyyiin isin dhufe kanatti nagabbaraa jee rabbiin dustuura waliigalaa qur'aanaa fi hadiisa nu keessatti dhiisee nabiyyiin waan nuti daawwitii jiruuf jireenya keenya kan itti keessatti ilaallu jiruuf jireenya keenya hundi akkaataan fuudha keenya akkaataan heeruma keenya akkaataan namaa wajjitti jiraannu ollaa wajjitti jiraannu akkaataan itti daldalannu walumaa galatti jiruuf jireenya keenya guutuu rabbiin maa farratanaa fil kitaabi min shay'in qur'aana keessa waa takka nuti hin dhiifne waan ilmi namaa itti haajamu jireenya isaa ka duniyaatiifis ta'e jireenya isaa ka akhiraatiifis ta'e waan isa fayyadu quraana keessa waa takka illee hin dhiifne nuti hadiisa keessa waa takka illee hin dhiifne amantii islaamaa guutuu isinii kennine isinummaan amantii kana ammoo masjida galchitanii waan masjida qofaa imaamummaan itti salaatu tokko fakkeessinaadha amantiin jiruuf jireenya keenya amantiin afooshaa seenuu qabdi amantiin ganda gabbuutee jiruuf jireenya keenya seenuu qabdi amantiin gabbootee akkaataa fuudhaaf heeruma keenya seenuu qabdi waa hunda amantiin islaamaa diinuun kaamilun shaamil diinii islaamaa ka guutuu waliigala ka ilmi namaa waan akkatti jiraatu jiruuf jireenya isaa guutuu fi keessaa qabu kana qabna nuti amantii kana ammoo amantii warri biraan irratti gaabbu ka warri amantii kana qabne sila amantii kana qabaanne haa kana dubartii bareechu haa kana naamusa namatti godhu haa kana haala amal namaa tolchu haa kana jechoota namaa bareechu kana osoo qabaanne yalli nu gaabban kana amantii kana osoo qabnu immoo nuti amma gartee ka isii qabnu katana qabnu kana itti hojjechuu dhabuudhaan barachuu dhabuudhaan wallaalaan irraa hongeeffamne akka nama amantii kana hin qabne taanee jirra wanni nuufi amantii kana daangeessee jiru wallaala baratuu dhabuudha kana immoo daangaa kana cabsuudhaaf girdoo nuufi barnooti amantii kana girduu jirtu bareedina isaa kana harkuun dhookete haqiiqaa amantii kana harkuun dhookete cabsuudhaaf karaan itti baratan akkuma sahaboonni itti baratan akkuma taabi'oonni itti baratan haala sanii wareegama keenya kafallee yeroo keenya guyyaarraa qoonnee fi hojiin keenya hojjechaatuma dalagaa keenya dalagachaatuma nagada keenya nagadachaatuma amantii kana barachuun irratti dirqama amantii islaamaa kana keessa barnoota daruurii waan jaamu jira waan dirqama ilma namaa hunda akkuma salaanii namarra dirqamaatti namni hundi baratuu qabu kan namarra dirqamaatti jira barnoota dhiiral qofa laalchifne kan namni hundi ni wallaalaan hin taane rabbii kee beekuun dirqama nabiyyii kee beekuun dirqama diin kee beekuun dirqama ragaa wajjin akkaataatti salaatu beekuun waajiba akkaataatti soomantu beekuun waajiba arkaan islaama jennu kana maaltu narraa balleessa maaltu islaaminaa kiyya kana narraa diigaa islaaminaa kana akkubatti himadhamoo amantii islaaminaa kana maalummaa isaanii hin beekaa namni hundi namni dirqama waajiba nu gufbaa jiru dirqamni kun waan dhiira qofa laalchisu miti waan sheeka qofa laalchisu miti nu hunda kana waliigala amantii rabbiin nu buuseeti yaa ayyuhannaas jabaka biraati yookiin yaa ayyuhalladiina amanuu jaa yaa warra rabbitti amantan jeeti rabbiin آيات القرآن كهيتي بك هدوت نستي حاسودر أمانتي خيسن برد دارا أمانتي خينيا صلاة ما تنور رابع لزيادة خانة شروط أسابه قمنا أركان أسابه قمنا واجبات أسابه قمنا أمات هدو سلانة خينيا كيبلا مود أبو ملا أمات دو سومنة خينيا سريته هو أبو ملا أركا أفان صلاة يوم بين وانجيل بخيس جاموان بين أكادا سلا هجينس وانتي ورا بين akkatti amantiin keenya hundinuu waan barnoota hojii wal qabatu akkuma lafaa kan rabbi gabbaruun hin taatu rabbi beekumsarra rabbi gabbaran rabbiin beekumsarra itti gabbarama malee wallaala irratti hin gabbaramu shirkii beeyteeti waanummaa shirkii beeytee irraa fagaachuu qabna maalummaa bidaa beeknee irraa fagaachuun irraa eegama maalummaa aqiidaa beeknee maali aqiidaan jennee hubannee rabbi akkatti rabbi gabbaru tokkichummaa rabbi beekuudhaan uluhiyyummaa isaa beekuudhaan asmaa fi sifaata isaa beekuudhaan hubachuudhaan wantoota rabbiin irraa dhororke beeknee irraa fagaachuu dandeenya rabbiin quraana keessa in ashrakta laa yahbatanna amaluka yoo haatee shirkii دليل نبي محمد أدلجان تدلي دهندني بديجين حقا نبي موسى لاو شركين دلي كونو جو إرجاس هنود دبر سجراي جو يو خاتني بعدا خيسن شركي بوفتن وابقى دادا هجوم دادا ديتن دنيا خنا خيسن نموانا ما قولوا جريتني نمرا ما روب سجريتني نموانا ما قولوا تلقى دنيا خنا خيسها وعالم خيسها تلقى أبو يجو يو خيات دنتادن وقرا قولوا انتهى وقالوا انتهى وإبادة جام هند يو خنا بلاتي خقوت دنتادن
dalagaan teessan hundi tasalaanni keessan soomanni keessan hajjiin teessan wannummaan isin gootan sadaqaan teessan hundi baddii wanni ilmi namaa irraa ifee qabu ibaadaa godhuu qofa osoo hin taane maaltu ibaadaa sanarraa balleessaas xiyyeeffannaadha eeguun nurraa eegama sanfirraa eeguuf ammoo waan san beekuu qabnaa maali shirkiin sun mini maali bida'aaleen suni jennee beekuu nurraa eegama salaata keenya akkamitti salaannu beekuu tan nurraa eegama maaltu salaata kana akkaataatti xaharan akkuma lafaa kana salaatuun hin taatu salaataaf wuduuni shartiidha xahaaraa qabaatuun shartiidha ulaagaa kanaan malee akka salaanni keenya waan hin qeebalamneef wantoota ulaagaalee ibaadaa gutti godhuu qabnu kana wanti hundinuu akkasii walii hidhaadha soomanaan qabi hajjiin qabi umraan qabi wannoonnummaan rabbiin naan gabbaraa jee hundi barnoota wajjii wal qabate utubaan isiidha barnoota irra gad dhaabbata barnoota kana kaamma eegaltanii itti jirtan kana jechuudha rabbiin barnoota kan rabbi isin abarsiisu rabbiin gartee danda'a dhuguma sanii isin abarsiisu barnoota haqiqaa rabbi isin haa kennu warra baratee itti hojjetu rabbi isin haa taasisu warra baratee itti hojjetee itti milkaa'u rabbi isin haa taasisu duniyaatti illee itti milkaa'ee akhiratti illee itti milkaa'u rabbi nu haa godhu wanni fardeessinee isin dhaabnu wanni fardeessee isin dhaabu diin isin keessa dhufe kana barattoota isin keessa guute kana majlisa isin keessa qubate kana xiqqaa guddaan keessan dhiiraa fi dubartiidhaan wal utubnee wal cinaa dhaabbannee yoo barattoota kanarraa bu'aan buufanne majlisa kanarraa bu'aan buufanne darasoonni asii baratan kun gaafa nu biraa kutan nuti dukkanuma keessatti hafnee ifaa nu dhaamu malaa ifaa rabbii nama fidee nu qabsiise kana ammoo ifaa diin kanarraa qabsiifachuu nurraa eegama ifaa toohida irraa qabsiifachuu nurraa eegama salaata akkatti salaa nu barachuu nurraa eegama sooman akkatti sooma nu barachuu nurraa eegama xahaaraa akkatti xaaraa nu barachuu nurraa eegama wantoota ibaadaa keenyaaf ta'u haala amalli keenya akkamitti akka jiraachuu qabnu akkaataa bultii ilmi namaatti bultii isaa jiraachuu qabu akkaataa haati mana abbaatti kabaju akkaataa haqa abbaan manaa haadha irraa qabu waa hunda shari'aan teenya diinii guutuu haala amal namaa bareechitu ta akhlaaqa namaa bareechitu nabiyyi alayhi salaatu wassalaam bu'istu bi makaarimil akhlaaq liyutammima makaarimal akhlaaq wani ergameef haala amal namaa bareechuudha haala amal namaa guutuudha akkaataa ilmi namaa waliin jiraatu akkaataa dubartiin safuusi eeggatu kabajaasi itti eeggattu jeeti nabiyyiin kanaan ergamee nu alayhi salaatu wassalaam kanaaf keessaahu haala amala gaarii qabaachuun shari'aan islaamaatun waan afaaniif himan qofa osoo hin taane waan zaahir namarraa mul'atu waan nama ilma namaa kana irraa calaqqisu gocha isaa irraa calaqqifti jecha isaa irraa calaqqisa hojii isaa irraa mul'ata ilmi namaa maalummaa amantii kanaatu si ejeja jechi kee toluudhatti rabbiin quraana isaa keetti loo kunta faddan ghaliizal qalbi lam faddu min hawlik fabimaa rahmatin min allaahi linta lahum jeen nabi muhammadin sii bar rabbii si tolchineeti haala amala kees bareechine wa innaka la alaa khuluqin aziim haala amala bareedaa sii kennineeti namni kan si jaalatee sirra wali qabame waloo kunta faddan ghaliizal qalbi odoo ati nama gartee haala amala hammaatu taate khayechaan nama waraanu khagochaan nama dirooso taate sahaabonni dillika si jaalateen si wali qabaman kun sibiraa bittinnaawan tokkoon isaanii sibiratti nafuu jeen nuti haala amalli keenya nama harkisu qaba namni islaamaa haala amalli isaa nama harkisu qaba haala amalli isaa da'awaa namatti godhuu qaba akhlaaqni keenya nama yaamuu qaba hatta nama islaaminaa keessi jiruu miti nama amantii islaamaa kana ala jirurree uffannaan isin uffattan naamusni isin qabdan kabajaan isin garsiiftan isin irraa mul'atu kun namoota biraa amantii kana hin qabne illee as harkisu qaba namni ummanni islaamaa dur kadabran jecha isaanii qofaan daawaa godhuun turre jecha isaanii qofaan islaaminaa kan nama yaamuun turre haala amala isaanii qofaan nama yaamuu turan biyyoota islaamaa keessaa biyyoota gurguddoo biyya akka Indunuusiyaa ka jettan namoota islaamaa kana hedduu qabaachuun ka beekamtu namni lola tokkochi gaggeessan jiru mu'aamalaa ummata islaamaa akkaataa ummatni islaamaa naggate keessatti akkaataa nama jireenya keessatti haqa isaan qaban amaanaa isaan eeggatan haqa isaan mu'aamalaa akkaataa isaan nama wajji dalagan kana laalaniiti dhugaa dubbachuu isaanii dhugaa dubbachuu dhabuu isaanii hijibuu dhabuu isaaniiti hukuta kallee dhugumarratti dhaabbachuu isaanii kana laalaniiti biitu guutuutu islaamayti nuti kun irraa eegamu islaaminaan tun tanuma gaafas dhufte saniitu harkaa qaban islaaminaa tanuma taabi'oonni harkaa qabu san nutis harkaa qaban islaaminaa tanuma sahaabonni itti wareegama kafalan san ta dhiigatti dhangalaasan san ta qabeenya isaaniitiif yeroo isaanii itti wareegama kafalee rabbiin itti faarsisanii nuti islaaminaa sanuma harkaa qabna sanuma himachaa jirra ammoo himachuun faayidaa hin qabdu yeroon amma jirru kun ilmi namaa yeroo takka jiraata yeroon amma jirru kun ammoo yeroo kana keenya seddatti immoo wareegama nurraa eegamu kafalu jirraahi ashaaraa nurraa eegamtu akkaataa rabbiin guyyaa qiyaamaa yoo nu gaafate umrii rabbi isinii kanne kana fayyaan isinii kanne kana amantii keessatti waan barachuu qabdan waan kana baradhaa waan kana haraam godheetiin jira waan kana isin dhorkeetiin jira wantoota kana ammoo dirqamaan isin irra kaa'e waan san barattanii maaliif ittiin hojjetan ajee yoo nu gaafate guyyaa qiyaamaa lan tazuula qadama abdin ilmi namaa hirphasaa bakka sanii sossoosuun hin danda'u abbummaan fedheehu hanga gaafatamutti umrii ta'e isa fitte fayyaa kee isa fitte qabeenya kee isa baaste
ilma guyyaa qiyaamaa ilmi namaa itti irraa gaafatamu jechuudha soon hin jirtu san deebisaa qopheeffachuuf ammoo ammaan tana barachuun nurraa eegama yaa rabbi guyyaa sanii wallaalee saniifin ittiin hojjetanii hin daleetu keessaa zabana kana fa'a amma yeroo kana ulamaa nu keessa guuti warri waa barate nu keessa guuti san bira kotee wanni gurraan dhageeffannu guuti warri ijaallallu guute addunyaan mana tokko taati alaala wabayne deeq aalamni guutuun deebi'ee keeshan nu gale aalamni guutuun deebi'ee moobaayila harkaa kana keessa seene bakka feete nama aalima nama waa beeku dhageeffannee barachuu yeroo dandeenyu kana keessatti annii wallaalin rabbiin waa takka uzrii takka fixee jira waan guyyaa qiyaamaa dubbannu takka illee rabbiin fixee jira kana beeyne waajiba nurra jiru kana dirqama nurra jiru kana bahachuudhaaf yeroo keenya amma keessa jiru kana itti fayyadamnee odoo yeroo fi kannuuf hin taane taswiifa godhuu osoo hin taane akka nama tobbaa boruun tobbadhusuma ju'uutti qabriin duutitti dhuftu osoo hin taane yeroo keenya ammarraa itti xiyyeeffannee waan silaa barachuu qabnu barannee waan silaa itti hojjechuu qabnu itti hojjechuu nurraa eegama sahaabonni asiin dura dabran gaafa nabiyyiisan yoo wahiin takka arraan tana buute aayinni tokko arraan tana bu'e aayata kan arrumaan tana nabiyyi irraa baratanii hiikasaa arrumaan tana hubataniiti arrumaa galanii hojiirra oolchanii nuti waan qaranne ammaan tana hojiirra oolchuu nurraa eegama akkaataa itti baran waan rabbiin nu dubbate waan rabbiin nu hime kana haga dandeenyutti yeroo gabaabduu keessatti hubanne akka rabbiin nurraa jaalatu guyyaa qiyaamaallee deebisaa sana akka deebifnuuf ammaan tana deebisaa qopheessu nurraa eegama warra baratu rabbiin waa haa taasisu warra baratee bakka gahu rabbi sinaa taasisu warra ilmaan isaaniillee baratanii rabbi sinaa godhu ilmaan keessanii rabbi ulamaa rabbi sinaa taasisu warra biyya keessa jiru kana ni danda'a rabbiin dubartoota illee ulamaa rabbi nu haa godhu ismoo rabbi ulamaa rabbi nu haa taasisu daa'iyaa koree dubbannee daa'iyaa barbaannaa tabuuftii gootu barbaannaa sheekha isin keessaa baasuu barbaannaa hundi keessanuu niin tahaa jettanii ol afaa kaatan namni gaara kanaa dhiibee bakka raani sossoosaa jedhan yoo hamileen jabduun jiraatte yoo murannaa lallaafaa ilmi namaa waan hin goone takka illee hin qabu kanaaf rabbiin akkaataa isin amma lafaa kaatan kun hedduu waan nama gammachiisu hedduu waan nama boonsu sheekha adamtullahi rabbi rahmata haa godhuufi wantoota kana haala mijjeessee waan kana karaa godhuun hedduu akka gartee uummanni keenya xiqqaa guddaadhaan akka warri duraan barnoonni isaanii mijaa'uu nuti akka baratu haala kana mijjeessuu keessatti rabbiin waan bareedaa rabbiin muhandisa ajaa'ibaa rabbiin isa taasise rabbiin qabni isaanii caffee jennata rabbi haa taasisuufi hunda keenyaa ammoo kaayyoo isaan lafaa haan ibsan kaayyoo kana warra qabatee galma gahee efiifis baratee biyyallee barsiisee sadarkaa kanarra bira cehee waan barate kana namatti geessu waan barate kana da'awaa godhu amantii islaamaa baratanii qofa usuun gehaadhaa miti hogguu baratte itti hojjechuu sirraa eegalama marhalaan biraa ammoo san booda itti nama yaamtu sa marhalaan san keessatti itti nama yaamu kana keessatti waasiin jechuu danda'a namni waasii arrabsuu mal harkaan si dha'ullee jiraachuu danda'a obsuu namarraa eegama duniyaan ganda obsaati gaafa garii balaa adda addaa si mudatu gaafa garii qadara rabbii si mudatu rakkoo adda addaa si mudatu ganda qormaataati qormaata kan hunda dabruudhaaf ilmi namaa obsuu namarraa eegama obsa warra harkatee bakka ke'eef kana bakka gahu rabbi sinaa godhu warra obsaan barnoota itti eegalta kana bakka gahu fiinxaabuu rabbi sinaa taasisu hunda keessa rabbi sinaa milkeessu yaada muraada rabbi sinii haa guutu ilmi manaa baatanii rabbi sinaa barsiisu ilmi ni danda'a rabbiin qomatti sinaa galchu boo quraana rabbiin qomatti rabbi sinaa galchu haafizu quraana rabbi sinaa taasisu rabbiin quraana isaa keessatti bal huwa aayaatun bayyinaatun fi suduuril ladhiina utul ilmaa jedha quraanni kun qoma namaa keessa taa'u qabaa jejaan bara rabbiin achitti akeeka jejaan bara quraana nuti guddaa ijaanuu laalleen beeynumi mee harka baasaa warri quraana beeytan warri quraana gubbaarra hanga alifilla qulawuzu birabbinnaasitti ijumaan gaffitan mee harka baasaa sodaatina gizee biraa guyyaa biraa hundi keessatti baasuu teessan inshaallah allahu akbar warri amma baase kun hundinuu quraana alifillaa irraa eegaltanii qulawuzu birabbinnaasitti gaffitanii jirtanii allahu akbar akkuma ijaan fittan kana qomatti rabbi sinaa galchu حافظ ربي سنا تايسو بر قرآن نو خني آخرات قبري تيجي كم بريجو بر أسمت تو بر جرو تيجي يوم تطلع بر قرآن نو بر دوارا رب قرآن خير ربين فيه شفاء للناس علمنا ما هو قرآن ونزلنا من القرآن ما هو شفاء للناس يجي قرآن نو دواء علمنا ما تيجي بيجتين يخنا خيسة باجينا وانتو توروا وقربوا جرا ورّوت ورّ سيريا دادا جرا بودا نما فوان كونه جرا نما إجان أو جبنا سينو جرا خنهم داب دوام بر منا آخر ما ديمورا متي بر قرآن أقرأ ورا بر يو قرآن منا كإنجا خيسة كرامي سورة بقرة منا كإنجا خيسة كرامي يو نتي قرآن أذكار صباح مساء خكرا نتانه آية الكرسي يو خلقني قويا خكرا نتانه منا خينيا تيسنه لبو خينيا تيسنه دنيا متنا تو قرآن نتيسه دي آخرت تيس نتيسا إبتديلا إسني قالي تبيتون منا خينيا بركاتو بربان manne maatiin teenyoo baatii barakaatu barbaanne jiruuf jireenya keenya maatii barakaatu barbaanne quraana rabbin kitaabun anzalnahu ilayka
مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب كتاب سيد بمنو كتاب برخان الدادة خيس والجيس برخان دين خيس والجيس خدنيا خيس والجيس إسنو ما نما برخاته وربادن قرآن ما خنا تهرك مرد دادا نونجي قرآن خنا يهرك مرنة واني أبان فدي واقربه أبان فدي بودا دندمه أبان فدي وانو تهزديه وهان تكسي ورون دنده دوار ربين قرآن الدنيا تنربوسه قرآن خنا قرآن نخون ذات نماتي في الدواء معنى ذاتي ومعنوي دواء وهند ركوب ظاهرات في دواء ركوب قلبي في دواء ركوب شركي في دواء ركوب منافق ما في دواء قلبي خينيا شكي خيسا بازا شركي نورا دوم سيزا والله لو خيسا بازا ظاهر خنا قرآن دواء دايجو اسني قالوا اني جوجون قرآن ko bar go qur'an jangan namni garin qabru matenya kawan karanun fakat qabri tenya qofa mit qur'an dini bi dunya fis barahara bi khaysnu khay yonu tumma harkati maranne qur'an jire njenya tolta dunya tenya nu barecha akhirat tenya le nutisa yecho akasin walemi qadri qur'an be ni khama tanafu qur'an dorar kabar rabbi sina taiso wara qur'an milka rabbi sina goro alim qur'an rabbi sina taiso أهل القرآن الخاصة جنب أهل الله الخاصة جامر ور القرآن أبر أهلي ربي ور خاصة جندي ور ربي جامر القرآن أخو ور القرآن ور قرتي ربي سن أهلي ربي خربين جيس ربي سناقول ور بياك يا ما خابون القرآن رجعت ور ربي سناقول ور القرآن رجع ور ربي سنتايسن كنت بكينيا ور كسي ربي نواتايسو ور القرآن لفظيز بيخي ماناس برت ربي نوهاقولو ور هي خاصة جبرتي توجد ربي ناقولو ويا برا ور القرآن أبدي تفسير ور ربي سناقولو ورازي أسرع دابته تفسير القرآن آية أو ربي سناتايسو ورازي أسرع ربي سناتايسو بويا اتيار محاضرة اتيار بويا بيا هر إسنو ده هركا بس ربي أوروا كوبي رامي ودي خير إسنو القرآن قبّا خافتني قبّي تو كوبي دا ربي سنالافس أمور ربي القرآن لافس جت نيجي بيا ولقد يسر القرآن للذكر فهل من مدكر نتي القرآن لافس نجير راجي نمني قال الله لو فدي نمكارو فدي القرآن تلافس نجير القرآن نمندي بو جربين القرآن نمدي بيجي نامي نمدي بقراني نمدي بوجي خربين ربي وكي جواره ربي نوالا في زوف نو قرآن جبادة ذا أبو نو قرآن جبادة ذا ربي قرآن أبو نوالا في زوف ورا قرآن ديب ربي نواتا يسو ورا قرآن قلبين كر وربي نوها قرو ورا ميا قرآن أبي ربي نواتا يسو قرآن كون ديم مادا دار ربي نوها بيسو ذكي آفي خانون تجعل ربي نوها بيسو ورا حقوق أرولا لكن دغورة بنو أدايس معنا ذاتي يجلس ذاتي ورا ولين دغورة بنو أدايس قرآن معنا في وان دكالو عمر بنو أقلتو ربي يندا منتي ربي بنو أقلتو هرتة تسنون هرتة علماء ربي سناقو رغاو إلاك يا مسا شيخ المشيخ ربي سناد خيس آياسو شيخ المشيخ أكيد أمر شيخ خيس ربي آياسو لفتني بريكس كا نمو من فرامي سا مو شيخ مو دكتور بيتا دكتور مو شيخ ربي تنا حكا كاما حكا يمو غاري ده شيخا دكتور عربي علماء شيخ ياسو شيخ مسنو دكتور كورن دوم بس شيخ ولال شيخ ماس كابو خ دكتور ماس كابو خ انجينير ما كابو خواهون تك ربي شيخ ياسو ربي سنابل كيسو المال لا فاقبتني سكسي ربي سناغور بد نمني دين كبتي واهون داني ملكا ولال نمني دين ركابته نمني قرآن ركابته أمنتي ساقبته وهم در ربي نيل كاوجي ربي وربي يكم سقبو درجاتي والفونا جيبو صدركات دد والفونا جيبر ديني والفونا صدركات ثاني دنيا والفونا نونجي ورامو قرآن خير غرغره فإن له معيشة ضنكا ونعشر يوم القيامة أعمى جيبو ور قرآن ديس جلال ور قرآن غرغلجي ودو درسان خود تقرأ يتوني برتا شيني خود تقرأ يجون دنتا دبي غرا دفتة ديمو جروس هاتي زرا دينا جيبو هخافا أولوس فيجا أولوس جروس هواتا كجلو فيجا ملك إيه كابوندن تهوجي ربي تبتيبر ونعشر يوم القيامة مو أما أكو كسنتاني خبلسو أكو كسنتاني قرآن غنوه من هي جنة غروب نادي لقي فتشو كمنا وانت ربي نمت قواه ربي غنو تيمو نمي تهي مسلم زونتا نمت مالا لو كمنا نمي تهي مسلم زونتا نمي تجو غرين حلام لسا نوتو أبو ملابه نمي غرين حلام لسا نوجي بيوسني مال غرو وني نهي مسلم قال رسول الله يونجي قال الله يوجي وان نهي مسلم لالتي قام قلبين دقي فنه اتهجتشو نورا إيجما نقولي بين ربي نوهاقلش حقيقة شريعة ربي سنياقلشو ورّا إسلامنا فايم ربي سناقولو حالا أمر إسلامنا خيسين راجل كوس ربي أقولو أكو مرة خيسين راجل كيسون خابو جبّاتني خيسين راجل كوس ربي أقولو ورّا إسلامنا أكرمتي أفتح خيسين دعوة وربي سناقولو بوجه خيسين دعوة وربي سناتايزو
jecha keessanii gocha warra daawwa rabbi sinaa godhu uffannaa keessanii warra islaamina nama yaamu rabbi sinaa godhu zabana safuun dhabamte kana keessatti zabana qaaniin dhabamtee dubartiin qullaa ala gayyaate kana keessatti kan uffatanii islaamina nama bareeduun kun waan hedduu nama gammachiisaati waan hedduu nama boonsaati kalqaabidi alal jamri zabanni keessa jiru zabana namni amantii isaa qabachuun akka nama dhamala harka qabatee taa'uu keessa jira sinigalee mere dubbin zabana addunyaan kun islaamina duudu jirtu dubartootaan islaamina duulu jirtu qabeenyaan duulu jirtu miidiyaadhaan duulu jirtu irra guddaa wanni amantii kanatti hin duulaniin dubartii qullaa baasanii meeshaa magaalaa rakisha godhanii islaaminaadha ittiin duuludha wanni isaan garaa gubu amantii dubartii islaamaa ta hijaaba uffattu dubartii islaamaa ta naamusa qabdu dubartii islaamaa ta quraana jaalattu ta salaata si jabeessaa jettu tana harkaan danda'an maaliif akka isaanii akka taanu barbaadan isaan yoo nuti akka isaanii amantii gallakkifne akka isaanii qullaa yaane amantii keenya irraa baanii qofa nurraa jaalatan walan tardaa anka yahuud wala nasaara hattaa tattabi'a millatahum kaayyoon isaanii amantii irraa nu baasuudha duula deemu kana keessatti immoo obsine duula deemu kana keessatti immoo obsine amantii keenya goggoyne amantii keenya marxifanne waan amantii keenya nurraa barbaadu san uffannaan ta'e jechaan ta'e gochaan ta'e itti mirkaneessine itti argisiisuun qabsoodha kun jihaada amma jihaada jirraa beekuu qabdanii jechuun jihaada jirtanii warra amantii keessanii qabsoo rabbi sinaa godhu warra wareegama irraa barbaadu kafa rabbi sinaa taasisu warra duniyaa kanatti islaaminaadhaaf wareegama kafalee kutu rabbi sinaa godhu warra seenaa gaariif duba dhiisee rabbi sinaa taasisu nama makka keenya hawaasa galii kanaa seenaa bar seenaa amma qaqqaraanu kana seenaa isiniif nu kana hunda nama makka keenya hawaasa galii dhalata kanaa dabarsee kutee bara seenaa wareegama isaan islaaminaa kafalan wareegama isaa yeroodhaa wareegama amantii isaan kafalan kana laalleeti kitaabni meeqa irraa barreeffame irraa barannee kitaaba dubbifnee isinitti himaa jirra isinii warra kitaabni irraa barreeffamu rabbi sinaa godhu kaa barnuma kana akka kana nuti numa warra moorii jiru kun addunyaa kana maa jiru dhiiraas ta'e dubartootaas jee numa kana warri islaaminaa himatu warri islaaminaa kana gumaachuu qabus numa kana waan islaaminaa irraa eegumtu warra raawwatu qabus kanuma akka warra rabbiin waan aktuu maa qaddamu waa saaruuf jeesee irraa rabbi sinaa godhu warra islaaminaaf shoora isaanii baatee rabbi sinaa taasisu warra geessee irraa eegu barbaatee rabbi sinaa godhu dhiira keenya deegee isaanii irraa eegu rabbi haa baasisu nabiyyi nasiisa keessatti kullukum raa'i wa kullukum mas'uulun ar-ra'iyyati namu itti gaafatama qabdan abbaan mana itti gaafatama qaba haati mana itti gaafatama qabdi namu itti gaafatama rabbiin irra kaayisan qixa sirriiti yoo beeku qofa amantiin bakka silaa barbaadu san gahuu dandeessi namu shoora rabbiin isarraa eegasan yoo beeku qofa amantiin kun bakka gahuu dandeessi malee amantiin dhiirti qofti oftin jirtu ta dubartiin qoftiin oftin jirtu itti gaafatama rabbiin nu hundarra kaayee warra nu hunda waan nurra kaayame kana ammoo qixa sirriitiin amaanaa rabbii kana bakkaan gahu rabbiin nu haa godhu warra bakkaangee guyyaa qiyaamaa itti milkaa rabbiin haa taasisu hunda keessoo rabbii sinaa milkeessu waan yaada muraasa qabda rabbi sinaa baasu rakkoo isin jirtu rabbi sin irraa fuudhu bakka isin dhaabbate rabbi beekaa sin irraa hawaqu namu yaada adda addaa qabame namu rakkoo adda addaatti jira bara rabbiin danda'a gartee irra geeffadhu tubtiin hedhooti rabbiin sin irraa heeqo farraja isaatiin rabbi si haadha qabu furmaata isaatiin rabbi nu haadha qabu furmaata roobaatiin rabbi nu haadha qabu harizqii dillee rabbi nu haadha qabu biyya keenya kana rabbi irraa haa jijjiiru awwaamatu miskiinummaa himaa ol kan rabbiin irraa jijjiiru hunda keessoo rabbiin danda'a rizqii kanneen hajjii faa isin hageessu isin hunda amata rabbiin hajjii isin hageessu warra arafa dhaabbatu rabbi isin haa taasisu walumaan rabbi nu hageessu gufuu nuufi beeyti rabbi hiddu rabbi haa kaasu waa dhaban hiddu gufuu ta'e kan rabbi haa kaasu carraa yeroo hunda dhaquudhaa carraa keessa rabbi haa godhu dandeettii yeroo hunda dhaabbatu carraa keessa rabbi haa godhu yeroo hunda beeytiin naannoo rabbi isin haa laaffisu maatii keessanii hojii rabbi isin hageessu ilmaan hojii rabbi isin hageessu addunyaan alamaatun ilmaan maatii hunda fudhatee dheetii gaafee biyyuma keenya kana akkuma namni barguu dulloome faqa sanuu qabeenya wali guuree dhaqa tokko tokko sanuu kana siibaati tana rabbi nurra hagee haa juubo barakaa biyya rabbi haa deebisu rooballee rabbi nu haa roobsu rooba barakaalee rabbi nu haa roobsu barakaa samiitii nu haa buusu barakaa dachiitii rabbi nu haa baasu barakaa nu keessatti rabbi haa naqu qabeenya keessatti barakaa rabbi nu haa buusu fayyaa keenya barakaa rabbi nu haa buusu ilmaan keessa barakaa rabbi nu haa buusu barnoota baranne keessa barakaa rabbi nu haa buusu imaana keenya keessa barakaa rabbi nu haa kaa'u jireenya keenya guutumatti barakaa rabbi nu haa taasisu alaamana keenya rabbi barakaa rabbi haa guutu subhaana rabbika Allahu akbar ما شاء الله ما شاء الله دعاء شيخ يا ربي نواجبل يا ربي آمين أبو آميني بريد دجا يا ربي آمين ये वर्रिड आम से शेखा के एबल लेते तकबीर दन
wanni sheenyi jeenuuf taate warri jettumee takbiirta Allahu akbar akkanaajiin aboo gaalaal dhaamsa sheenya irra kana gakkanne kana qalbii qabannee gallaa jettan kaafi qalbii qabannee gallee itti dalanya warri jettumee takbiirta ammas aboo maadda haraashita dhugaa rabbi sinaa ta'is aboo warra baratee bakka ga'u rabbi sinaa ta'is sheekha keenya sheekh Muhammad oluma jime sheekh Muhammad adawinsa subhana rabbika hakana jin Allahu akbar akkana ji in sheekha keenya sheekh Misbaay isni afeerame takbiirtan naasimadha Allahu akbar sheenya keenya dhufee jira qalbiidhaan laal cal jettanii naa dhaggeeffatanii waan inni jiru qabatanii itti dalaydanii isaa wajjin turtii gaarii astaghfirullah salman dalaga bismillah alhamdulillah الذي رفع على طاعة بفضله وخفض على المعصية بيده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله وبلين كينيا إسلاما شمرن كينيا دبرتوتا كينيا نار كجرتم ودخدتن جرزا ها بكا شيني ولخيتي ولخيتني فرا شيني ولخير أبتي مالف قتي ساجتني فر يا رب تنديتي ناغنيك وانت أنا رجسي سواقس خناف وبلين كينيا الرانتنا ومقالا لانجين فكاتو بكبرا فكاتي ما شاء الله تكفر راجامه ما شاء الله مالف جنان شمرن دبرتوني هاون الرقوتون كيسان عائشة فكاتن الرقوتون كيسان خديجة فكاتن الرنمني السيني ومقالا لانجي مقالا مدينة رسول الله فكاتي ملي ومقالا أورميا خيسة ترقمتو فكاتو يجو مالف جنان شيني خيني اللي ناسي فتي جرا نمني سدورو لخي نمني سربيخو يو سدورو لخي دبينا فتا جان يوني في سبودا عن موهي دبيتن تسرب الليسا جان دوبا ولذا خناف شيني خينيا فضيلة الشيخ محمد توفيق نسيا وان سلا برباد ما هم تيسنيف كنجرا حديث رسول الرئيس قرآن رب الرئيس واتكلهنا بفنيجو أن اللي نكسمت إن شاء الله إلميسا إذا عنا وان جانتك هن شفتي دا غلانات وان جانتك جرا سنما واتكيشو دب ما يسارتي دعاء نقول إن شاء الله يتاتي مونتاتو نتاتي مونتاتو يدن تكلي تينسملي ربي سنرها قبو آمين جا الرمقالا لانجي أولو مامي آمين جاي هاوان شمرن قرتي تيسن أولو ما آمين جامي الرحاد الشيخات آتي بكتنا ديمو قبضة الرانتنا dubartii fakkeenya namni irraa fuudhu taatee bakka tanaa mul'achuudha qabda. Imraatul Faadilaa intala dur seenaa naasa'uu turte. Intala dubartoota saabaa keessaa Nusaybata binti Kaab
seenaa tanaan si himaa gurra gartee gara qiyyaas deebisi Nusaybata binti Kaab nama ergamaa rabbiitii wajjin sallallahu alaihi wasallam qabsoo guddoo godhe keessaa jaamtuba kaanat Nusaybaan ni taate ilmaan afur qabdi ilmaan afreen hunda if dura buufteeti wasiyyaa gara isiidhaa kannuu turtee jaamtuba ilma isiidhaa kamaqaa saadhaa Ubaydi jaaniin of dura buuftee yaa ilmaan kiyya yooni fi hudduduubaan dhawamtan ilmaan kiyyaa miti yoo fuulduraan dhawamtan bicha ilmaan kiyya jettee ilma isiidhaa leenjisuu turtee jaamtuba yeroo abbaan irraa jihaada keessatti du'e keessatti yeroo abbaan ilmaan kanaa hiyyeeyyii isaan lakkisee kute keessatti Nusaybaa binti Kaab Ummi Ammaaraa ta'uun beekamti isaan lamaan saabaa keessaa warra qabsoo guddoo kanne keessaa jaamtuba Nusaybaan nama deemee qabsoo ergamaa rabbiitii wajji godhee qaallicha kuffaarticha guddaa ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam ajjeesuudhaaf dhuftee isiin isaa sibiilaan deemu afaan baatee qabsoo guddootti gootee ablee hoggaanii fi dhiirtii guyyaa san keessatti lolli akka namaadha gaafa lola uusan silaa isii wanni baateef ummata madaa'e kana wallaanuu baatee du'aa itti godhu jechaadha gartee ergamaa rabbii faadhaa wajjin doktorummaa dubartii keessaa dubartoota saabaa keessaa namni doktooraa hedduudha takka Nusaybaa binti Kaab tana faadhaa jaamtuba takka Ummi Ammaaraa lama takka Ummi Ammaaraa ibn Yaasir Sumayyaa wamaa adraaka maa Sumayyaan isii odoonii fi daawaadhaaf deemtu manguddoon Qureeshiidhaa qabdee ajjeefte keessaa takka isiin manguddoon Qureeshiidhaa Makka keessatti isii daawaa godhuu deemtu isbiruu yaa aala Yaasir ergamaan sallallahu alaihi wasallam hedduu rakkateef biitti biraa yeroo san keessatti gosummaa qabdi isaan gosallee hedduu achi keessaan qaban haadha Ammaar bin Yaasir Sumayyaa taarraan tana namni maqaa kanaa bareeda jechuudhaan maqaa bichatti oolamte taate Sumayyaan maqaadhaaf hoggaanii fi baafatan kana waa tolaa laakiin akka hujii Sumayyaa san ta'uun dubbii jabduudha jaamtuba namni jihaadaaf bahee odoonii fi farda yaabbattee gaala yaabbattee deemtu qaallicha kuffaaraa guddaa Abii Jahal warra Makkaa keessaa nama kuffaarummaan saadhaa akkaan jabduudha afaan buutee manguddoon tun itti taphattee keessaa hijaan Sumayyaan ni qaban ni hidhan bakka ajjeejjaatiin giyan ajjeechadhi heeysan Muhammadur laa ilaaha illallah Muhammadur Rasulullah laa ilaaha illallah Muhammadur Rasulullah iqraarri afaan sirraa bahuu tana akka jaarraa hedduu dabre zilawtaat jaanii obbo Fir'oona Aasiyaa mude keessaa Abii Jahal Sumayyaa mude qaama isiidhaa harka isiitii fi miila isii gadha waan hidhee qaama isii hormaataa keessaa waraanaan diree Sumayyaan deebihuu diddee kalimatu laa ilaaha illallah irratti lubbuun siidhaa baatee jan ayna anta wa ana ukhtil faadila obboleeytiiti yaa olaantu amantaa tantee barattee hangam takka irratti duudhaaf hawwita hangam takka yoonii fi rakkatte kalimaa laa ilaaha illallah tana gubbaa turta Ummi Ammaaraanis akkasumatti taniin seenaa siidhaa kaasee kadhadhiise
akkasumatti ilmaan siidhaa afreen if dura buuftee ilmaan kiyya yoo fuulduraan dhawamtan ilmaan kiyya yoo hudduduubaan dhawamtan ammoo ilmaan kiyyaa miti jettee labsuu turte. ilmaan siidhaa qabsoo san keessatti wareegaman guyyaa jabaa lolaati. yooma uhudin gaafa lola uhudi yawma shahida hamzata bin abdul muttalib yawma shahida musahab bin umayri guyyaa hamzaa leenjii islaamaa kute guyyaa musahab bin umayri lubbuun isaa baate guyyaa kana keessatti ummi ammaaraan seenaa akkanaa hojjettee kuffaaraan lolte guyyaa shayxaanni dhufee labsa kanne keessa muhammadii du'e jee kalabse musahab bin umayriitii fi ergamaan sallallahu alaihi wasallam hedduu wal fakkaatan. musahab bin umayrii duunaan dabballeen islaamaa shahiinnaan muhammadii du'e jee guyyaa san qalbii ruubii qalbii saabaa keessatti rabbiin darbe kan namuutuu fiigee bakka san dirree waraanaa gallakkisee ergamaa rabbiitilleen ilkeensaa cabsamtee addii isaa madooyte rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa quraana keessatti وما محمد إلا رسول قد خلت أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم سيو محمد اللندوي إسن قرتي أكملت يا أمتنا دين إسلام الراغر قلدني لكي قرنقل يا رب جوچور رافده يوني في الندي إسن قرنقلدني قرنقل يجوغ ياسن كيسا gaafa ummanni hundi dhiisee biraa deeme ergamaa rabbii biratti haftee ableen gubbat duultee jaantudha. ummi ammaaraan seenaa kana keessa hojjette Nusaybaa binti Kaab warra gartee duularraa galu afaan baatee ummata simatte. ummata kana keessatti namni hogga jihaadarraa as deebu namuutu harabbeheeti nama ofii simata. guyyaa kana keessatti karaa isii ekke hoggaa dhaabbattu tokkoon nama jihaadarraa deemu yaa Nusaybaa jeen maa as dhaabbattaa ati abbaan keetillee ni du'ee bari jeen. tokkoon saanii dhufee abbaa bichaa miti obboleessi keetillee ni du'e jeetti labse. ka itti aanu dhufee adeerri isillee ni shahiida jee itti hime. ka itti aanu dhufee adeerri siitii miti jaarsummaa siitii ni du'e jeen. Nusaybaa binti Kaab ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam lubbuun isaa baatee jirti moo akkami jettee gaafatte. lakki ergamaa waan duunee numa madeeyfame jennaan وماذا بعد الرسول جلال أسخر تقول ما قبض جتي أين أنت أين أنا وأنت إرجما ربي أركودان كبجتي همان جتيان إرجما ربي أركوهن صبروا أبليان كي يسني ورجم جتي قلبي سيران كنه نصيبة بنت كعب قصة أخرب من الأخيال قصة أقلين مرة قدو تندلي دي جاندوبا يا خنا خيسة إرجما ربي أركودان كبجتة نصيبة بوجه هم إرجما ربي غرسيسني إرجما ربي نمجرتا هما إيجيا ثم لبون جراته أبا خيافي وبليس خيافي جارس خي اللي ربي حرمتو في مصيبان يجي خن كيتي تقودا فداك أبي وأمي يا رسول الله آتي الرمي خمي خينياتو أكنجا خمي خينياتو جاللتي إرجما خيس قبوته خمي خينياتو جاللتي علماء خيس قبوته العلماء ورثة الأنبياء علماء هندالتو أنبياتي بكبوا أنبيوتاتي علماء نرنو خيس جرتو إلها قم تكتي شيخ خيسا كان ميري فتني في جالة ميزن إلها مير قما ربي سنفدون شرطي دقا علماء دا
shayiticha kan amma akka gartee ergamaa san inni feetanii isin amma dhugaa rabbiin numa feetanii afaanumaan jettu ammoo guutumatti keessaa dhuftu dubbiin tun mee namni fadiilatu sheekh Mahamad Toofiq akkuma ergamaa sanitti bakka bu'aa nabiyyi waan ta'eef niin fadha jahatti min jira dhugaa rabbitti moo duba akkamitti akka turtanii arrumaan tana daawa jettanii dhuftan arraahu warri magaalaan dhufnee yaa sheekha fehee aate limaatu waduunaa mee warri magaalaa jira arras keessa mee warri biyya tanaa ganda magaalaa kanaa bichaa mee hirkabaasa kun gurbaan tafan beeku ka gudhufe kaddaa dhufe mee hirkabaasa warri asii warri mandanaa bichaa warri asii haya mee gaddeebisi isin mee warri baadiyyaa kiyya keessa as baatono laala Allahu akbar la ilaha illallah abo baadiyyaan tiyya oolumaa mee amiin jae baadiyyaa laangee baadiyyaan arraan tana diini jecha miilaan karaa buutee dhufte oolumaa mee amiin jaabo yaa rabbi arra baadiyyaan turroo baanaa galtu yaa rabbi amiin yeroo warri magaalaa kunoo xiqqoollee hinaafanii jiranii xiqqoollee hinaafaan keessan dhufte gam warra magaalaa ni jirtanii warri magaalaatillee oolumaa yaa wanna laal warri baadiyyaa usetu mutti usee gam nuti maaltu nungee bakka taraa teenyaa jaannee jirraa namuu ifi ajaatu mee bakka takkatti laangee guutuun ooluma yaa laangee yaa rabbi laangee gartee ooluma yaa rabbi amiin kamiin sheekha kana ni qubsiifnaame bosheyni yoon ibnu keessaa kutee hulii lubbummaan teenyaa'u ni jiraatti lubbuu kanaa tana bishaan qorii qinyeef keessaa ajjeesu wayyaame ma ilaa hangam takkatti sheekha ni qubsiifanna lubbuma teenya wanni lubburraa oliin jirtu lubbuu teenyaa'u ta sheekhaati jettaniimi mee dubbo takbiirtaan eessa kutte yaa rabbi haawwan kun oolumaa yaa rabbi olnaa fuudhee yaa rabbi haawwan magaalaa laangee warri bakka tana dhuftan ara riskiidhaan galaadhaan yaamiin jaabo warri arra bakka tana seentan roobaan rabbi si haa galchuumi amiin jedhi hedduu haajaan ummata keenya caamsaadhaa jabeessee qalbii nama hundaa rifattee jirti mee rabbi qalbii teenya haa qabbaneessu amiin jaabo yaa rabbi ummatuma kana laali yaa rabbi rooba nagiyaatiin nu galchee اللهم اسقنا خيسا مخيسا هنيئا مريئا صاحا خدقا طبقا مجللا يا ارحم الراحمين اللهم انا خلق من خلقك ليس بنا خنانا سقياك فاسقنا يا الله يا ربي ارها وقنا روبان قلجي يا ربي أرها وانكر روبان هاقلا يا ربي هاوان بكتنا سينا ملكينا نقلن يا ربي خيامين أكمي قمتشور روبا إذن كيسا نجرتيمي الريون اللي روبي ويواتك اللي قبانو اتهاروبو خيسو مقلامي قمتشور منو جيسا دفا قنو لكيسا ويسن كيسا جدي أنا مانتنا بسم الله يا كم إني قدين تاموتين وفو أما أسبوع ده هوليو يسنجت ملي أسموتين تابا كم جدا واتكوتين وفامي يرونا سيبو ده تنمو يسناخن تنمري دبا الله أكبر نسوك تيو الله أكبر يا رب أنقالا لما شيني نسيانو خنة جرا سلا إسان سني مور قمتشو تيسني تيتو دعائي ملي وان بران والله الجز ورب سنا قمتشز هاوان كي يجرتو هاوان نجرتا شمرين نجرتي ندب الله أكبر نسوت الله أكبر
يا ربي ها والنابل كيسي يا ربي ها واللان جهيم بانا آمين يا ربي قا سببني فضيلة الشيخ محمد توفيق يا رب والنفوري يا ربي والنفوري يا ربي الشيخ محمد توفيق تساء أولما حاسن نساتو بو الشيخ يا ربي يمخين بالنافيمي شين البوتين جامي يا ربي شين يكون عمري سامة تريبتو كولاتم يا من جابو وان تراتك الشيخ خانس دوان دبدني خانس جرون دبدني خون عمري أمت ربلا ما أول تربي أمت روف يا من جا أمني شيخ عنكنوا namni biyya arabaati yaaboo biyya arabaa san gaaf tokko rabbi na geeyse ira geeysanii namni lukkuu biyya arabaa san gaaf tokko nyaate gaaf tokko asitti gattaa'ee dhage karaa makkaa kan keessa deeme hedduu biyya arabaa tan wallaahi allazii laa ilaaha ghayru sheekhay qaamaa baafatee dhagay dhiisi ani khanii yeroodhaan dhageen dhiiroo silaa guyyaan hogga guyyaan kiyya san keeniin bada je'eetiin nawa mijo ni ga bodus fode makuma ya ci fara da bes debi ya bo shay ti ci umra da ke ci ta fe nan jane mazi dubbi akaw ma je so rabo namni yo khambar wora be so ta wora be si gaf to ko reeti si jani ti reeti khanani ya maka sala mamut amin jani ni bo firaj jira namni firaj jiru ko ya da yeti wolte gaf to ko بوكو تامي أرانتنا نتزوجي نمني ورا بيسون جامدي والتاني جي والته خام متأميني خان عبد الأميني خان عبد العزيز نموتو مقافق بازه خان اسلوفه رأي دكا نينتيزا في جت نينتيزا جيني جاي رأي تخنني رأي هقاني في تخنن قياني أول جتورا سري خن بيلتي تجي بيسيته مي سيادي رو رين تندي رو تكني هذا أمس ما متأمين فلان نديرو أكمل كونه يوم مكان كونه هدوري به بنامني مكافي خنا بر واحد دورا با زين قال ده نيلاله الراس ده بي أشيكوته أس ده بي أستغفر الله جه واحد دوجرا بود خيزة في الرابو مكان دن تازادي غرام غوتمنا جه تكرر ده هوغا منقل شيء أبا محمد السلام عليكم السلام نجت تولدني أولله كاميرا ده لكاية أبو ريه قبال لكاية نيكو ميلا أسيل لكاية جلال أسيل جلال لكاية جلال بكي لكاية خرج جلال كنا لكم خنا لكاية جن قبر لكاية ني مكان ياتشفني ورابي يسقرا ياتشي جان نمني ديرتيمو نمني أكخن نساء المؤمن كنال بركمان صلى الله عليه وسلم نمني إسلاما أكخن نساتي دلقان سابردو واني هجته في دبردو نمني مؤمنا كالبنيان فكم ما قبه فكم ما وجديما نمني إسلاما والجبيزة إرجمان صلى الله عليه وسلم وشبك بين أصابعه أكنا ولدريتي مؤمني أكخنا كجسد واحد أكغرتك آمتو كوتي والله الذي لا إله غيره حديث إرجما ربي بيخون مجاهو يوني في علماء نخيس جرات ملئ قابتو كورا بيسي علماء الحمد لله جل لما يستي علماء ناقلو توم تجيجان مالي في جنان دي بيچه قبطاتو كودوه قباسني درباني ورا بيسي دفيتو متكير رهبوك يا ربي غي الحمد لله جيجان تلما يساهو قهبوك يا علماء يقلتو مادا لا تبسي قلي مالك جنان سلا علماء ميتان حرام يشوبات أن يدبي شقدا خنا نودر بجيجا سيقلبو علماء داني نتجرون تنجبر يديجو خنا فرها سويني خيسان بكم يتنسينني في بكير رابان هدون نمط بيجو نما يادي جيزا قصتنا أخرب من الأخيال قصة درتي دبرته قصة دبرتي خطه مريم آفان ما ياد چیزا آسیہ آفان ما یاد چیزا مريم هذا عيسى بن مريم هذا بر اسم جچون بر هذا غوتاتي اسم بر هذا علمائيتي اسم بر هذا انبياتي اسم بر هذا الشيخ محمد توفيقي الله اكبر اسم بر هذا ارجما ربيتي صلى الله عليه وسلم جاء آمنة بنت وهب
ilma guddaa addunyaa tanaaf gumaachitee kutte kan maqaan isaadhaa Muhammad bin Abdullah jaamu biyya Makkatul Mukarramaa keessaa Aminaan nu gumaachee kutte ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam diin kana nuun gahee taraktukum alaa mahajjatil baydaa layluhaa kannaharin laa yaziigu anhaa illaa haalik aboo gartee karaa nagiyaa kanarratti isin dhiise karaa halkan saadhaa akka guyyaadhaa kan irraan deemne kan irraan jijjiiramne namticha halaakamaa yoo ta'e malee je imaamu shaafiyyi bar dubartootaan nu gumaache imaamul maalik bar dubartootaan nu gumaache imaamul bukhaarii bar isiniin nu gumaache kanaaf insha Allah haawwan keenya ati haadha bukhaariiti mee Allah akbar ne sokotte ati haadha sheemma matoofiqi Allah akbar ne sokotte ya rabbi haawwan kun ramil kiidaan naafa galan ya rabbi amiin arrantan eegi waa xiqqishii yeroon dhumteen dhufe guyya biraatiin zaan dhufa gammachuudhaan rabbi sinaa galchoo amiin jaa yoo rabbi jee taraa hulii warra magaalaa kana alatti dandeenyaami warri magaalaa eeguma jaa hojjaa warri magaalaa jirtu haawwan magaalaa jirtu haawwan magaalaa ni jirti mee yaa ba'u magaalaan teessantummee arra haa guddottutti amiin jaa takkaa magaalaa akkanaan eegumana isin dhufee harki malee takkaan garre magaalaa khamisaa fi isniina malee namni dirruma tanaa ga'e مسكينة والله بو عرب مقالان ايزو قلت بر مقالان بروي السلام عليكم محمد عليكم السلام مقالان ايزو قلت بروي ربي ان شاء الله نمني كمين مقالات تقو بايق بليس من مقالات ذي العالم سيدان متكامين جيبه سلسلة خراق يساني مقالات ذي العالم ندافدني بد ديرتنا خيس واجرني ديرتنا من جيري ملي ذي العالم حركان تلا دابر يونا كنا يجي غرنا شيخ اجرا فران مانوسا خان سر كم جواراتي مي يا شمرن كينيا مغالا وغوندا ربي سيادا ابو امين جيمه يا ربي ان شاء الله غنا ولي مغالا لانجي خميسا في سنين قبض امين جا يو يسين شيخ في دراسه جبي سيتم مغالان تسن زلالم امين جا ربي جعل هذا البلد عامنا وارزق عليهم من الثمرات جيزا بر بيتيس دعاء قدول نجرتي جيلا بيا في تيس دعاء قدول نجرتي نبي الله إبراهيم دابته بيا كفراسن دعاء تقول إبر بر ربي بيا سن كنوسه بريچ ربي سياغي سوامين جيمه حجين برنا خوتي جرامت يا ربي جي شيخ خنين گيسنو مي احمد الشيخ خنين فضيلة الشيخ حجي هاغدو امين جا بوك ارشي تكا تكا تيو هيرن الشيخ خنين حجي تراري بتكن گيسنو اكسمو قسيمي شيني خنين قام خنين امي لبوتي امي مي شيخ حجي ني گيسنا امين جا يا ربي شيخ حجي نو گيس براني انكو بن ربي نو حاكم سيس يا ربي آمين وبسما في حجز بكم تكوغونامي يا ربي آمين وإن أحسنتم لأنفسكم يا على لانجي هر يوتل تمتم مخيزني وإلا فالأوروميا بلو لا يسني قال وإلا فالأوروميا بلو أكو أوروميا بلو تيزني قال ليش ها Allah akbar ja wagari woi nawara pa makam tau ako oromiyan bollo te siningel leinge oromiyan bollo dami kana fu duba sumati sheikha kam kadarani jirachnami Allah akbar ja gadu me hogga ta ka talamiz sheikh Muhammad Tawfiq rabbi amle ke swamin ja ek rabbi ti ek sheikhati darasani sakanate tatafi sini gote sin kafte me يا رب درسان شيخ الشيخ هابيت وامين درسان شيخ فارتك قلت وامين جا درسان شيخ خنيت العلم وامين جامي
ustaazonni isin barsiisanii eegi rabbiiti as isin fide mete ka olma aamin jaa abboo hoggu takka aamin jaafga yaa rabbii keenya aamin yaa rabbi laangay magaalaa hoggu hundaa itti gadhaadhi me itti gadhaamnaa taaka lama jaaga sadi itti gadhaagat godhotani magaalaa hoggu hundaa me hoggaa takka histii firraa urgufa me hoggaa takka histii firraa urgufa miskiinummaallee firraa urgufi me takka me waa dhabaa fi wal dhaballee firraa urgufi me arra tujjaarumma tokko bargaaf tokko miskiinummaa firraa urgufaa yennaan zaan qabbanaa firraan baaflu jeettaa'e beeyte akkasin miskiinummaan irrimatti hafte boo miskiinummaa rabbi sirratti nambisini aamin jaani يا ربي وري لانجاي أولوما يا ربي باديان ثاني أولوما يا ربي باديان ثاني أولوما بيتك هندي خيس ولم مرم تنيمي أبولما حاجة بيسنو تكما الله أكبر لا إله إلا الله يا ربي أبلي ينكونا فامل كون يا ربي آمين يا ربي شمرن كون عمل كون يا ربي آمين me hogga takka kanu mati gara shekha kanya mati kame me ol bifi me ol bifa shekha kanya kana tis ol tuftani me takka natle to bagabo istimal na magodi me takka haya ifi me ol tufa takka me ifi ol tufa me gutaka mashallah fi raja numa hundar rahu mashallah ya gammadani mi gana dawana kana gunda hajira tumi ya rabbi je ballama itikabaneti wa hunda gana duwa idan tayna katof nami barnota leni egeltani mi hillakiftani mi wallahi uniyatan akallak min me wallahi ya دي ربي لك افتنيمي نبرت تنيمي مادة راشد توفتنيمي أنا إن شاء الله دبنا سوهد دورا قويا براتين سبين نفسني أسوا يوني في دعاء تمرد بالرأي يوم خاتم لبوتي يا بشيطان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أوقاتك الله مسلي بوسا الله مسلي على محمد الله أكبر تكبير شيمس باي ما جاتن نامسا شيخ خينيا دغيسني مي شيمس باي اولويتني اتدلي نامي خمغالاتيس خبادياتيس اوتاتانيس دلدلانيس براتانيس شوفتي اتدلي نامي اوغدا كمي ما شاء الله راجاغا اتديبس اغا تيساتنا برا اسمه دابتي سكر كي سجرا مي ما شاء الله تدي بزادك اتستمايا شيمس باي صدر كانسا دينينيس دنيانيس علماءين وردين برسيسو ربما فدا شيخ محمد توفيق فدا شيخ محمد توفيق جتني ميرے ریفو بالا بسنتنی می ہتی کالا ہنتینو شیخ خینا خبجادا فی جاللان تکبیر تادان کرمانا نودے بستنی شیخ محمد توفیق میں تکبیر تا گودا شیخ خینا البے جرتو ورّی کرتے شیخ خینا علم جا خبو هذا أبو عازم نبيتني أورمي بركة عبد ربنا وأغنوف شيخ أو جلال حجي برنا ربي تأمروف أبو أمين جاها اسم بر شيخ محمد توفي فادي سنيمي شيخ أما ودر فادل تنيمي شيخ أما قال فادل تنيمي شيخ علي جات فادل تنيمي شيخ محمد جيبو فادل تنيمي شيخ أسم برولو فادل تنيمي تكبير تقول دعوة بدك إنسان الدنيا رادي من جنة ربي أغنوف جا
علماء تخيني شيالي جاتي دينا كبيج ورب جنة خنوف سجندان تينيا كمي تولته من توله أكا جايبا تولته رسول الله أمرين تنتي دران ونوات دورير اللي إسني قيات أمي أبو رحمة ربي سناقلش ريبو برا الرجل اللي دائما دورتاني كدنان سنينجي ما كم جاني كدتنين سنينجي يا ربي نوروبي روبا غرغودا سلاما نباسي يا ربي نوروبي سلاما نباسي أبو سلام ربي سناباس روبا ربي سناقلشو كيخي سنفتني كيخي ربي سناقلشو خنابو غارة غمچون تيسان غيزي اولكاني والا باخاني ابن فيني تبران ودو جرتي اجايبا مي البفدا والله ان شاء الله تعالى سغنتان تينيا تيتيانتو سغنتان ولي تيك توك غونا تيك توك جچون جان غيزي كنا غوتي ومتي كو في ديسوما تيغو جرتودي والسلام جت اكسمامي سغنتان غبابسنا خيتيانو ان شاء الله وليس الله اكبر akkasi gaa isinis dadhabdanii jirtan karaas fagoo waltanii sagantaa laa gaggabaabsaniitu mashakkin keenya hislaa hedduu jira guyyaan biraatis ni jira arraan tana waa yeroo tursiifnee eegalleef jecha Shee Yusufaanis ni jira waan taateef laal salaamtaa isiniin ja'anii akkasitti jalqaba irratti sheeyni keenya Shee Anas meetara takka salaamtaa isiniin jee takkaa lama isinirraa habuusu akkasitti jalaa minne tanka wayii battanii ammas laal daqiiqaa meeqa waata qobeeka ganaa isin gaggeessu bira jirra nu galaani batinaa qalbii takkaan jala waan isaan jan nu dhagaya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوليون كينيا أواسا مقالا لانجي فينا أنه مقالا لانجي هاوني في شمرن كينيا وهند دور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قمدني مي بقى ربي سنقم تشيسي بقى والمانو قمني قمتشو كان ربي ولتي سني هذا أبو والله قا دبين تكلين نفني يود أمساتي في دعائداتيس dhiira jajjabduu dhiira gurguddoo abbootii teenyaan nuun dura haasawe baabaa keenyaa sheekh keenya ka sababaa isaatiin anaa fi isinuu katakkaa waliin arkin kun arra wal garree sheekh Muhammad Tawfiiq isaa fi sheekha keenya hangafa keenyaa ka sheekh keenya irra wajji qaraanu sheemmis baafaan nu dura haasawe dubbiin hafteetii miti anumaa hafee taate maleedha jarrina yaamnaanumaan asirra dhaabbadhe malee haasoyni tokkolleen kaafen jiru silaa kasaanii sanirratti numaan guuttadha li'annahu dubbiin haasawamte waan ta'eef jecha jechuu kanaaf dhaamsuma isaanii kanamee warratti dalagu rabbi isin haa godhu du'aa'ii isaanii rabbi isinii haa qeebalu du'aa'ii isaanii rabbi isinii haa qeebalu ni barannaa jechuu jirtaniimi ni barannaa irra baay'ilama haareewomsaa jirtaniimi baay'ilama silaa'uu duraan seentanii jirtanii beeka tajdiida godhaa jirra haareewomsa malee duraan seenaadhaa jirtan jechuu duriis rabbiin nurraa fuudhee jira kanamaatis as dura ulamaan isinirraa fuudhaa turte taraa hedduu jechuu kanaaf arraas sanuma haareewomsaadhaa jirtan baay'ilama kana warra bakkaan ga'u rabbi isin haa godhu ahadiin tun jabduudha baay'ilamni jabaadha muhaadaraa irratti haya jaaniituma lafa kaayanii deemuun hintahu dubbii jabduudha warra baay'ilama hunda bakkaan ga'u rabbi isin haa godhu ba'aa fuutan tana rabbi isin haa laaffisu barnoonni umriidhaan hin daangeyfamu barnoonni naman dabru beeka barnoonni naman dabru hanga duniyaa irra jiran alcilmu min almahdi ila allahdi barnoonni ijoollummaa irraa kaasi haga du'anii qabrii gesseenanitti ittuma fufa duuba barnoota bira namni hin kutu namni barnoota irra guddatu inuman jiru manguddoomaniidhaaf barnoota biran kutan ilmaan horaniidhaaf bultii jaaraniif barnoota biran kutan
خناف إن شاء الله ورّي إيقلي جرو تجبات شقبا ورّين إيقلين إيقلوا لك بقلقل خنر رأي ناكم جتن قلقل خنر رأي قلتني ما أدى هراشي ولد دفتني مسجد بكتكت كسكراتني تقوم في رابي خربي وعند خيست حملين ماتي في الليل ولد دفني كرانسان تقوي ترابي تشيطان اللي أريد تبكتك على سنين سنجدوبا نكراتني أما نورا أبلون دقون دوبا من ورا أبلون دقوا والله لك أمناين تكا دقوا يسند ديفتي دوبا يا بليسو بايلا ما خنا يسند ديفتي بايلا ما خنا قوتو بر سنتو يسند تنديف نبر أورا أبلون دقوا أن بكا أبلو جرتون دقوا أدكسي بروني هانا راهفو يتما يوم غرين نجتني كسن نجتني yoo duraan jechaa turtanillee arra rabbiif jecha afauna lillahi yettanii me afauna lillahi jaa khatak warri as jiru kunis afauna lillah tawarra asin jirrellee dhiifamani goona tawarra asin jirreetismo awasum faana kamale nu goote dhiifamani goonaafi qaalitti sanfaamo dhiifamani goonaafi afauna lillah خنقا واللولي قند خيسة جرو هجان برچو نمتين ديفتو ولب بحاني برچو نمتين ديفتو مادة هراشي قد أبچو وني دوركو وني هذا برنوتا جرو هد برنوتا مادة هراشي خنا وني جرو واللولي قند خيسة جرو بيخا خناف واللولي هنداو فتاچو قامنا خن ديسو دندينيو ديسو أكنمت خونيس هاسوا وني ندوم ننجرتو هاسوا مينو جدو رادومو قباي ناكم جتنبو ربي يجام فدتني بر يوغانو تديفم وليغون ربي ديفم نوغو بر ديدي تني تقم نهند ربي ديفم نوغو بر فاعفوا واصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم ديفم وليغو ولي في الردبرا ربي نسني في الردبرا اجا سببا سن ديفم وليغو راتين ور ولي ديفم غوري ربي ديفم غوري ربي سناتايس ور ولي في الرخوت ربي الرخوت ربي سناغودو خناف إن شاء الله برنوني نمن دبرو أرمني نما فرد تنجرو برنو تراي وقبادا سمو وانا من قبل ننجر تيو سمو نما دوية تاتملي تكاو يو سمو نما مراتي تاتملي تكا سمو جولي مدروي واتك كمبريني يو تاتملي سمو نما إفبري تاتي تنما فياق أبو تاتي تنما دلغتي نغي أمبولو تاتي سمو واتك كن قبل نهنجر تو تنقو وقبادا ربي برتي وزرين انتاتو دوبا سمون تيوا قبچو ديدين أكنا موكنامي خناف إن شاء الله رر خانة برنوت التعجبانو برنوت اللفا خانان نافي إسني في هي قابو شيكوتين غرغدون أكنتي من تونس ولما كتابي خاجة ربي غيسة ربي نكجي والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة أكنجي غرا هذا تيسني تي ربي يوغا اسم باسو سنون دي سني واتا كمبين اسني والله لا تي سن دلچيسه آية خنا خيسن نو في علماء غرغدون شامه وترفاني سول كتابيخا اكرم وكنامي اسني في خادالا نكتي سني عائشة فانتن سينا غيستي من تونس توكمامتي بكم ساني دلن نم تكلن بكم ساني دلن هندنو غيا خيسا برته وانتف يو برتن أكشي محمد توفيق تهوني دندي سنة رمر راخاتني إن شاء الله ورد درسا سار رابرته إسر درسا رافتته كما شيخات مربي سناقول إسنما درسات بيخا أكرم وكنامي درسات إسنما ورقا درسا برول كتي شيخ الراهي اللي رفيق رو ربي سناقول إن شاء الله قاترا ولي رفتو أي بساتي سنفاته قبدي سني قرآن فافته إسني تفسير فافته إسني أصول فافته إسني يبسون كم نوه يا وقهند دعاء قرآن واللوترات كتك إسني خطاب فتة إسني يبسون كمنا إن شاء الله جا خنا تندير يسوع نرجع فتني فدوق لتوما جباردا وليس يا ربي فدولين جرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.